Me aro mai ngā kaunihera ārohe ki te Māori, kei raru a Aotearoa whānui. Koira te whakapai I rango nei te hui o te motuanga kei kaunihera I tū I te rangi nei. Ko John Forbes, te koro matua o Opotiki. Relationships are really key, and I think right at the core of those are the relationships between iwi and local government. And if those relationships are good, and we're working together, standing shoulder to shoulder, then we can move forward. Ko te kautau ia, e whaiwhai ana kia piki te ora o tana hapori. And in Opotiki, we've got a great relationship with Whakatauia, and I think that's helping us to help them realise their aspirations. Ko te hui a tau mā ngā kaunihera ārohe I te whanganui a tara, ko tētahi o ngā kaupapa nui ko te tūranga a te Māori. If New Zealand is going to prosper, then the Māori economy has got to prosper. That's the core facts that New Zealanders need to understand. Ko Ganesh Nana he kai tohu tohu I te ohanga, ko ia tētahi o ngā kai kōrero I te hui. We cannot keep ignoring the Māori economy and putting it in the too hard basket. Kai te whakaai te koro matua tuarua o Rotorua. He mōhio no te Māori ki tōna ake whenua. Why, if the assets are going to remain in New Zealand ownership, if the assets are going to remain in the state that they are and have value for future generations? He tata ki te rua mano ngā kai kaunihera, engari he rima o rau noaiho he Māori. Anei tētahi koro matua kāre I te whakae ki ngā tūru Māori. I've always stood in general seats. I stood for the mayoralty on my own 2 feet as Ron Mark, but clearly a person who is both Māori and Pākehā. Kai te whakae tēnei whakaminenga me whai tūranga angai Māori ki ngā whakaritenga o te kaunihera, engari mā te pēhea, te pātai. Ngā Hoia Wade, te karere.